ngait yami Nabajing isnay bayay ni Kisngi jonga Kidon hagik ti jong mi Nadojing mi jong kasngi Hadojing sem jong ka Ongan yai rai Ya kajing pa You try Say sing it right ngait yami Ngait yami Nabajing isnay Nabajing isnay bayani Kisngi jonga Kidon hagik ti jong mi Nadojing mi jong kasngi Adojing sem jong ka Ongan yarwai Ya kajing ha utrai Tinggal lang sinenter melang bayay ni Sinenter melang bayay ni Ora sisa ko try melang Sinenter bayay lang Babha Tanonon ba't ka borbaro Ongan yaray Kakaching ha Surjong mi try Kaya lang ling bajang kading Kaya lang ling bajang kading Hamid batung Melong hajat ya barong Udah sisa Melong upabait Padulok bajan tam Ungalain Akajing pa utrai Jungin production manang Sinenter milang bayay ni Sinenter milang bayay ni Ora sisa milang Sinenter bayay lang Babha Tanonon ba't ka borbaro Ungan yarwai Yakaching pa Oh, tuwing jam di kasur Sa sisin malwai Sinenter Oh, sinenter Milang bayay Milang bayay ni kutway Sinenter bayay lang Babha Tanonon ba't ka borbaro Ungan yarwai Akajing pa utray Oh, melong bayay ni Melong bantu kalagot wai Melong ujo meni minta Bajing o bantu kun Oh, magijing kulang gijo magilang hon But amen Oh, that shisha kutwai Oh, melong sama mehi Melong nagagtin ka jami kutwai Balingang ino Lani indet mo yung kutwai Minyan kong ikalaman ni kutwai Jodoh wakut ka pertay Kutwai nila na bingsyong Ingin ka janit Melong ubleng babha Magkipor ni magkutwai Oh, magkipor ni kalang kutwai Biwan man ray ang i-ablay Oh, nasisya kutwai Oh, may magkikalang kutwai May kalipat yang Oh, nasisya kutwai May magkitrang kutwai Oh, biwan man pagzab yang i-ablay Oh, melong ublay tamamehi Oh, ngidap ka Tork basko mo yami kutwai na kajamin Oh, manwai na kachimpa kajami ablay Hallelujah Pati singiran sinenter milang bayay ni Sinenter milang bayay
Yakajimha Utrai Nyanyarai Nyanyarai Yakajimha Utrai Nyanyarai Nyanyarai Yakajimha Utrai Irai Shilenter melong bayay ne Shilenter melong bayay ne Sisya ko tuway melong Shilenter meyay long Babha Taronod bat kabor baro Nganyarway Yakajimha Sa sisingiray Shilenter melong bayay ne Shilenter melong bayay ne Sisya ko tuwang iman Yami ablay Shilenter meyay long Babha Taronod bat kabor baro Nganyarway Yakajimha Utrai Nyanyarai Nyanyarai Yakajimha Nyanyarai 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 Yakajimha Utrai Hallelujah. Oh nganyarway panyanyarway ko tuway kajinghang kajami Oh bay kajing snake kajami ko tuway Oh yanrway kajing snake kajway kajami man ka step bay kajing sisya jami man kami na blay Oh ginyay pimpana melong oblay babha ko tuway Oh melong nong ablang bro babha ujong ko tuway Inam kerdo Oh may alami ko tuway Kijago plang bachangam Oh may pantyay ko tuway Kurot kim bachay jay Oh da shisha ko tuway Katono ko jay Katungen hame Misyang kami Nagmaginong syun gijangi Oh kakuri ka jay Kashlay ablay Oh kakuri ka jay Kashlay ko tuway Mamedor kalamat ngi ko tuway Oh walang iyan ko tuway Magatem kasri ko jingyam Inam siap ting yang kemas niu Oh nama rutin do berusyam do jome Kipin dengan yang iable Oh kajing don kat kat jome ko tuway Oh kaya jaswa jang iable Oh la shisha ko tuway walang iyan yang pakating ko tuway Kanombam do yang i Oh walang iyan ko tuway Makiom kipagjalil ko tuway Oh kanong telap yang iable Mamedoreng kan mamebagi Oh da shisha ko tuway Kaibing ibang ong ko tuway Kaibing idon man ong Kaibing idon man ay Siyami ko tuway Ritang kajangim kajang iable Siyami kong kajang kanya ay ngo Oh kabagkish kaket kajami ko tuway Oh da shisha ko tuway Oh try nga Ala jing im syami Pindon kamyangati Namar buram jami Try nga Ala kapor syami Bat nga yaro iyami Kum jingnya Say sing you right try nga Try nga Ala jing im syami Pendon kamyangati Namar buram jami Try nga Ala kapor syami Bat nga yaro yami Kum jingnya bapit Jing
don jangan ngabuyaki hakman trong miat try jingla jangan jing bang lalu de jing benjing smell sweet jangan long jang Kami bendon kamyangan naman puram jambi try nga alaga ko siyami ba't ngayarong iyami kung jikit na bakit snowpan try IT Ikan belalet Irwan Ikan belalet Gambang pagi Jingkwa jingkwang Jangan bandang gerlong Kijing kermen Jingmu jangan Tak tiba-tiba Makin tiusah Kacangin, kacangin, siya may gotway na kacangin.
Terai nga ai la jing im shame ben don kam ya ai bukan kalong kom kecing duai namar buram jong me shwa ai bukan long kecing mani ka jong ini ka jan men oh shisha ko twangi arong imani tangyami try ai la jing im shami ben don kam ya ngati namar buram jong me try ai la kapor shami pat nga yaro yami jing kinya ba pre sabha shisha ko thwa shwaya ajila jing shisha ko thwa ngiwan ko thwa ni ka janmit ko thwa more than the song that we sing, Lord God. Come chord ban ka jing rai bing rai ko thwa kam kor bani ki jingrai bing ai shime ko toy ni ko jami ko toy ni ai ka jingin ko jingi shime ko toy kum kadak ko toy bing mane me able kum kadak ko toy bing stranda shime ko toy ki boro ko toy all that we have keeping it done keeping long ko toy kam dei ka jingla ko jingi toy ki ba me pala me ai hangi ko toy kam tam ko toy mala ai hangi ko toy ka jing ba bam je ko toy na sis pai ko toy na pelaji ko toy no ka dujok ding ko toy Malai ti ka jingem ka jong me shangi ko thwa kam na ting kai show ko thwa ke paro ko thwa me e la ka jong ka khet ko thwa ik pan snyat sim ko thwa mala e ha baning ko thwa panwan manyap ya pin ta jong ko thwa pan pan em yu nong pop ko manga ko thwa wan ka jan me ko thwa ngiwan ko thwa ngawan ko thwa ban ai ti pat shame ko thwa kum kadak ko ta ka jingi jong ay me ko thwa kum kadak ko ta ka jing mani jongi me ko thwa ban IT ko thwa ni ka jingem sai sit bat shime ko thwa pendan kam yang pendan coming ko thwa nam ta ka buram ka jong me ko thwa ban ai ka buram ka jong me ko thwa kenyo ban ting shining ba jong ko thwa ba ka porthai kenyo ban yu ko thwa kenyo ban mani ko thwa me ko thwa Jesus long bala ka kuy ka ting ka jong me ko thwa hallelujah amen tukan ai stop tik ba jam ni kemilinti ke botran kren shangi ni kapor te tongin pidang soba ni kapor i nongkren ni ka kleman so kemen so i bangan pen itu supi ba idi ilong immen jonga i elder tamlet roy ding do panai ka tien jong blei ngin kenma ngin samla menchwa ngidang ya ni don haying yes ni don haying ta pede ngi le ki bon ki bro andre njula mundur bangin ya shakri lang try te kalong ka jinkman bangai isha bana mayong khodi bana prai la nakami i shibon ki bro ban ngilong jing kerkhu yangi long jing amen sim yangi ngai schem long jing amen sim langi baro te ngadap ka jing songpla ba utrai e kamtame ka longing long sem ngomong ya bro him de tanginga de kelongi yang semjonga de kemen bangi bro nyongot sparangi don amen ni syakri utrai amen bar kada wakra bangilaman ai nga ai ka brom i mei mentai don kat bangi ni desin apa jungi bro ang ni di ba la rangba adu ilajan kot caka prab kundai snem haleluya ba irangwan je seng te mene i ba du kup yong el de kubor yong ba mau tradisi ulami pan nakaba yap ndengim pan laban kenjat ikanem ti wonum ut ik jing kriat nomor imei don hene prob kunai snem
impat uat ke jing kriat te ngirung im deben uat ke jing kriat amen ta ke jing keman tong in pedang subhai elda ti arding do ben wan ai ka tien jong blai pleng jongi Disibun Pastor Dani, disibun ni parbanget bro, merit usokwen bidan hakni kapor, bat nang ta, along kaba kemen ban yok ban syakri yau try, di ayu ibrei, di syaban ya dua bat syaban lech mat, di ngarung aban lang ya kan ka jing ya ka fundraising dinner ke banlong hakan rutrik. Di Pastor Dani la batai sepangga donors card. Di ngarung ban lang kata basobha ban shimigi donors card nomor ba ngiakren sepangga menu ke babang ba. Tiam dai bang asu penro mo. Tang bangane tu ipi ngaru te nga ongken ba kanum de ban lut ke donors card at least ke di ban don ki kanang bangar ngani thiet no te ngalingan sa thiet ti nga kwa ban ong ba ka bam ko babang ka ap akan rhetoric wat num absent amen hakani ko por tungin net ban duai shwa bangin ya chakak tin jo blai bat na so thu ba ublai ukwa ban kren e yangi hakani ka step bat kumba ong mo kadai kapor tlang bat kalong kapor bakriat lada kam kriat de something is wrong dan kam ban kriat mo nata daw nai complain duai kabor jong blai bakan sahaj mo ka met ka fat ka men sim kam tam tingin ya duai ko pai wan khamat jome ablai ni klimat ban ai ngu ye making good try ablay nam ta ki ei bomi mla le ka jim jongi bat kham tam try yang hakani ka jaga kan ko try ban IT ma chumi try ablay ya ka tin ka ba khut ki jomi ba kan le show pai lang kan ko try shimami kan ko try ho yang kan ko try bolo kum tindong kan ko try shimami try ablay IT shimi try ba ngin ablay ki ei ba kan mi na sintur shakri jume kan long kan mon ka jumi try ka pat try jisu ba kodor kanum tamat kanum duna kan ko try and take in ko pa ya IT ya kan mensim jong I wei be sngo kan ko try hakani ka por kum ju gitu ba pet hapo ki YouTube kan ko try wa me kan ko try able melong ju play ba crowd ba la ban touch kan ko try able hang ni ba kum ju ki online kan ko try ni duai kan ko try ni IT sai sen pat kan ko try ting jisu pan amen ayo you play namta I apostol I Pastor Dani bat ki team leader hi kaba ailat yang nga bangan yang keren kitin blay kalong ka privilege ban keren ni kitin jong blay kalong ki iki kaba amdai ba kamkai re kalong ki iki ka balong kentang bahadu kata-kata bat kumban chu pen kan mau na ka wei ka pot ba bangiyang hani ngimiang da ka ba sulong kumtu da ka jing sep tieng na maru blay pet bat shim ke jing ken nang mo nakta daw ngidon kam ya ke jing tuai nai para buget naka balang mo di hakani ka por ke ike wa kwa ban kren play uyalam nakani ka benta ka bangi parok ngiatip ngila ju police panguni u real crowd jong play ngila ju police panguni but ngamtip balai nga sakut hakani ka siti jong pol sikinong room saulunong hakani kat bangadang puli ya ka siti jong pol sikinong room ngala puli la nado bendo tamba nga puli ngamut bania chaprang nga poi biang chapter 1 poi chapter 2 poi chapter 3 poi chapter 4 sange next day nga oman poi chapter 5 poi biang haju ti kadai ka wei ka benta ka ba Pol utho, but upol ukren, but upol uong bah, but mention bah ya uni real crowd jong ublay. Di kani ka topik mentakas ngi kandai ka banga ay ngabu kalong Abraham's faith, jinget jong Abraham. Tingila eti paro dangi yaw Abraham. Ngila ju kuman siang dana printing ngila bam lendet. Di henry mentakas ngi pan ngasoban ong nginepet naga jingim ke jong u
Naka ai ke bau blay u ya keren bot u nginyo ban sot kat tu kat ni ki servet ni kita ki instances ki ba nginyo i kumno ba haba u pol u ong namar nga ka ban khia ba ka ni ka khot ka ong kumni saulanong khot balai si tijung pol sinong room u ong kumni u pol daka NLT. For the scripture tells us Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. U Abraham net hau blay. Amar ba Abraham net hau blay ki jing to ba khu ki shim bat ki ong bat u blay u ong ba u ne u breu ba hok. Amar ka jinget ju. Tengah ong ka jinget ayu ken ka ba hado kata ka ba u blay un shim bat un ong ba u Abraham u de u ba hok u Abraham ulong u parlok jonga ngakwa ban ngam ngakwa ban tip khamnya ka jinget ayu ka ban pelong ya u blay ba un ong gumta un ong ba u blay u ong uni ulong ba hok namar ka jinget ka jong u mar ka jinget jong ti mentang ngakwa ban ngambat ban sungthu ha chapang ka jinget jong Abraham na uni u reu kraw kibon bahagi subjek kiba upol wanra da kaba penderkam ya u kum uway na ki illustration lani na ki bon ki illustration iba upol u penderkam uway ni ki karakter ude Abraham uba upol tho si tho kaba mut ba usdang kom deu ong Abraham ulong ukpa jong ka lani u nong sedang ba ukpa jong ka judgment review ude Abraham katakan ikaw, way siya mo Paul wanra haka sijong Paul sinong room. Ti namar ka ni nga haban paidian kin. Ba Paul ung tho adu ka ni tengah paidian. Tengah paidian ni poy siya ka benta jong ka kitab Genesis. But ngini pai lang bat nga katukat ni ambaro namar bon bahagi aka. Banai keren pang Abraham bon bahagi aka. Ting nginumnya pedlut baro andri ngine ped katukat ni. But kini dekat napo ka siti jong u napo ka Genesis kitab Genesis kat aranong kat lailanong kat salanong nalit adu kat pra bat nang tangan sejam kendiat. Di ngine ped banding kong do haka kat aranong Genesis kitab Genesis kat aranong upol ublay ukot ya u Abraham. Hatu upor umpat kerteng Abraham. Ukerteng Abram. Ukerteng Abram. Bat kani ka jingmut jong Abram kamut exalted father. Kumun si ono upaw bala arah nani. Mo kata ri kowe. Abram. Ti ublay ukot ya u Abram. Uang kumni. Uang no yakari ke jong me no yakini ki kur ke jong me no yakitu ki badan jadi bat pa jong me no bat mi no nang tu ngan yalam mga syakari kabang ngan sakdo syai kata ka Bible ko ong hadwin long dekat balai fuar jong kitab Genesis menta utera uladap arspa sansnem bat uyap no hapo haran uai utera ude ukupa jong u Abraham tebat khatar kalenong Genesis kawan rabet God call Abraham hatupor rang dei Abraham ngi kum ong Abraham na marngila amlian mo Henry menta hakani ka por udang dap nyau pusan snem deitat onda uladap kendai snem sakot ya u Abraham de ya menta ukerteng Abram tambah hakajing mlian jengi bengila mlian yang Abraham de Abraham menta ni Abram lu mo ngisi bigimta
Ti kei ka ba kwa ban yo il le ban pau hani ka long ba ublei ukhot ya u Abram. Ka tenra jo Abram kadai nang thi na po snong ur. Ka snong jogi Chaldeans, land of the Chaldeans. Bat nang tu ublei u Yalam, u Tera, u Nahor, u bat u Abraham ki u Layalam bat u wei u kupajong Lot nang ta lai lit lang hapo Haran. Anda po Haran u yap na kupa Lot. Ti kei ka baja kalong hadin nang ta u Abraham horu kilayat ho bat nang ta kilayat dep syangka bat kalok jo Abraham kadai ka Sarai. Ti ublei u ong bai kum ni ka Bible kam simpen pau hakanukur kom ba ublei u khot ya u Abraham hakanukur kom ublei u mi pau Abraham kam pen pau kata kam pen syai yangi so ong bai when God called Abram aba ublei u khot you Abraham lani Abram uang ino ka ba phala ka long ni lada ngibu yaladi hakataka benta lani hakataka jaga jong Abram perkat hakadi ka por ude beruspa Abram umde briu beduk de beruspa don kejing em kejing u ka siar kaksa ubut syakri syakor kut henrei blei ukhot ye u omino nani but anda ulami tambah kemtakin ka banganga perkat kalong mendale si ulak bancu mudur kumtu mo bancu perkat uai ta bakren yang nomor ba ka background jong Abram kalong ba umdeira uba ki kepa ki mani ublei Jehovah lani ublei baim ukpa jong u Tera umani yakiwei pat giblei kabut habong kiwi pat kiblei kabut mani beli thau sya te ki jaka chapo sya ur ki mani beli thau kabut ka background jo Abraham ru kam dadai ka godly family tekadai ka kidiki ba mani beli thau tenri kum hakani ka por blei uang mino te kanwan hi em ka jing perkhat uai ta ba khot yanga hakani ka por u Abram utip ba ude ta ublei Jehovah ya kataru ka Bible kabong ai henrei ka ba penlingo ingipat kalong kumni ngamtip ma uyo so da kasur ka ba jam ni kasur ka ba kerhu kum u leili kum u perthat ni mtip rengai kata Bible kamtren tamba ka Bible ka penchai pat ka Bible ka penchai ladangi pai syaka kitab Genesis khat aranong kadkhot ka ba ningkong ngini i hang tu ka Bible ko ong the Lord had said to Abram tinangta kadkhot ka basaw and rather so Abram departed marsendep ya sngow ya kata u Abram ula ong ya kituki syakri syakor u ong ya kasarai u ong lut kiboro yano nginele bat kamlong besuk ban ya lum ya ki blang ki masi ya ki kser ki ksa ya ki ying kini ki tens kini kita kamlong besuk tambah kabalong sisin bu ong Abram ya kamut barok ya ban ko ngobe tibat ulai syaiulai tip macam ngim tip re, saya pilih tip re, balik, ya. Tengah ngasong ban ong ba, kamdan re kawai re kebenta ban ong ba u Abraham u question lani u kli u blay, kamdan ni re, u blay ong let uru ong toh, mi no, bat nganget skem, bak kita gini ki characters, lani kita ki jing long, hak jing im jong u keba blay ulah sedang nanduk tu kapor ban pet benia ayu Abraham te hak ni kapor kadai kapor kumbang ongai pi budak nyopusan snem bat nangta ulah ya bat upoi hadu sechem bat nangta
Sechem ublay umi pau biang hau tang ba hang ni syaban poi chata ngakwa ban ong ba kitab Genesis kadkhot ka ba dekat ba ar pat ka ong gumni kidei ki jing kular ki jong ublay yau Abram ublay ong gumni uong I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. Ngan pelong yame ka chat beriu ka ba crown. An kerku yame ngan pelong yame uba donam. Bat nang tangan kerku ya kita kiba kerku yame. Bat ngan tim ya kita kiba tim yame. Bible kasih ke ong ngan tim ya kita kiba tim yame. Ka Bible pareng kong, I will curse those who treat you with contempt. Kamut, ladadan manu-manu banyaw ben, banyaw po yu Abraham. Liwangan tim. Antim. Ti kalong ke ka ba, kumunsi ono ka ba, ma banya day bat uta ubriw mo. Ada baklak tinlit ti lasa. Trade mo. Ti toh chat barang poi hang ni nga syukut mau mo it's good ban ya keren lang kan ti haka dia kenduk jonga ngaken mau haka sien banga ngalet ban join service jonga siapa soha tengah nyak di skuter amar ba ngam bakla calculation ya ka kilometers tengah ham tap petrol hapoka skuter tengah tap petrol di nga tap full tangki dia hak tak singi ketika singi beli join akan mau arhui trik September arhajar ngabat I risa nyale ketika singi ke bawah pernai sunny day ngi ongi let us enjoy ya nya ita skuter poi hadau ki nadau ki sasokha kalong ke ba maka surok imat dehang ta ka ngamlut ke petrol on returning ngarang soskan po penoslar ham tap petrol 1 pai. Ndala 1 pai poi harngan lut petrol. Kalau lut petrol ngasu tu udut. Lut petrol tengi nyat kin. De hai tu jakai bak. Ba nyat nyat ngaku try pai wangel. Hak ta kapor wan wi marti beli wang wang oi. Bilang lut petrol. Simna nga. Utau bong udu para marjan. Tangba ngim juya keren bah. Tangba udah paramarjan. Te ula ai jisau uli ong sim arlai litar melei ngang lapoi penarsas pangasap film melei. Apa sobiet sim ta silitar. Te silitar ngaso kumbal abiang hipuse mbiang. Toh fine kata story kadang ngan I Nusanta. Te uta uba min step ningkong wai hon depi porba ngingi hiar serum ukiu seselong ngi uaihon ken ngapa nong ita balik nang ba aihon tedang ong kunta today uju ipan wang ai meneng ai fiar dia te nga aihon de aihon gila ong kunta ken tito kapor kel ayat after many years ngai kenduk boh ya itu pan lembah kenum jonga te uong ken uta hau kenum jonga uong uta Wag ay nado pagayarap iba na ublay ukur yang tengah TBA ublay uong I will bless you I will bless them that bless you and curse them treat you with contempt ay ngu ublay bagata kadai ka jingkur ku ka jong ublay uay Abraham kang kau tuit lang sagi amen hallelujah nagta daw mo ngin ong ayu pat mo kata kadai ke ka ba ngi tinublay ti hang ni ngi artly God commands and God promise empat jai ruem God commands God promise the command was taken was responded quickly kata kajing command jong blay kajing hukum jong blay Abraham lale urut Ki promise parking gini pe te
Kaya ka baja hang ni ublay la ong la promise hadu kani but tang bangin susuk tu ya kaya ka bang kwa ban yalam menta ka long ba nga pia ai ki arbenta ngine kren kendiat chpang Abraham katu ka ni ki benta but nang ta ngin khamlai haka second part ka ba khamlong ka ba khamya dei ka application part dringi to kaya ka baja hang ni ublay haka kitab Genesis kadang nong dekat ka ba Henriu ngi ba u Abraham unang ya ya kalenti nado haran chelo Sekem bat nang ta haka dekat ka ba nyau ublay umi biang ha Abraham wang gumni Abraham wang I will give you the land to your descendant wang ublay wangan ai ya kan ni ka ri ka ba mi mela yukjat ba mi mela appointment ta ngan ai shaki ba ki ba ki benta ki nongyo pateng gi jongmi ki descendant ki nongyo pateng gi jongmi u Abraham hapar ba u yong aya kata ka jingkren ublay u tay kaduan but u IT ya kata kaduan siya ublay u IT siya ublay u tay kaduan sa sisin hang ni ka background jong Abraham dan u Abraham kam day ka godly tang ba kadan ka ay hapo jong u kaban pelong ba bu yo so kum kata u so thu ba layalam ya u ban dedicate la ni ban IT siya ublay ublay wan ong bet I will give you this land ngan ay me kani but sya ki bayar pateng nami hagad khar ka pra hadin bo Abraham uya sya po south malani shathie kai ka baja ubiang utay biang say kaway gaduan but nang ta u IT biang katang duan siya ublay but uda money ublay and he worshiped the Lord tagi di gibenta ki bau Abraham ule te kai ka baja hangni ngasuso mga banong ublay ukmi bah yakata ka jinglong yakata ka karakter jong Abraham te ngan leit pat sa ka Genesis khatlain nong dukhat bakat saw kadon ka jingya nomor ba kai ka baja pi u Abraham u yalam lang ya ulot ude ukun jong u para jong u te kai ka baja ulot ulong kum u kun yong nis hundroi tu yalam te kai ka baja ublay ula kerku Abraham tang ba ulot lu usya kerkulang te kamut ba kini ki kenhon kini ki masi ki lang ki langbrod jong ulot lu ki labon ba jong Abraham lu ki bon ba kami ka je kan at balay namar ka space kala arit te kaba khadu ka long ba u Abraham u ong ye ulot tajit ma me se amen let tamejit me satu ngan jit ngasani tamejit me sathi ngan jit ngasani te ka ba khadu ka kani ka dekat ka peningi ba khalan long dekat bakat saw ulot badu Abraham kia klat lok no lani kia separate no markum tahi ublay ong Abraham kemiet yang lagi khmat jome pet kini ka jaka kat ban medang la ban pet taki irmat jome sadu sei nadu nang ta kandi ki jome kasulong tangkawai lada ngiyang halor luom ngi pet kat bagi nang la ban pet ceru senu ngi pet to yang percaya mental lada ngidon binoculars la kham isu dei la kham yo isu tu Abraham beli sita julong beri pentu to ti tu beli usong go and walk but katu ka boong go and walk kamut katu ka dei ka boundary jong ka jaka ka bo beli ai Abraham to ngin se poi khendiat hai tui bentai ba don je khlat ap deng ulot bat u Abraham to ngiyat yakata ka benta ka jong Abraham bat kumbaga ong ipi ang don sibun ha ki tang hai tu bentaru tamba ngin simno ya ka lesson ka bangila ban yo na kani ka jinget jong Abraham ka baningkong ka bangila ban yo ila na ki bangila ban apply ya ka ba jaha Abraham la ni ka jinglong jong Abraham ka dei u Abraham unget you play sispa na ka sispa 100% dan ra iweiru i doubt lani dan ra iweiru i jing artatien
perkat haba ublay uang mino nagari. Kadai ka actually hakatu kapor u Abraham hapa haran ubiang bah. Very comfortable. Dan lut na dong sedong. Ruspa ka kabyang kalay teng hamo. Ka kabyang ka sakri sakor kabyang ki par hay biang lut. But kum hakata ka point ublay uang mi. But mi kalong ba Andre unget biti. Sispa person ublay unget bet yaw Abraham. Abraham unget bet yaw ublay. But kata ka ba pelong ka ba penki yaw ublay. Ka ba pen sohun yaw ublay. Tang ba ublay pat ya kita kijing kegular jo u abshua. Tinangka haka Genesis katsal nong dekat bakatsan ublay ukren yaw Abraham. Kaniti ka Bible ka ong and the Lord spoke to Abraham. Mau ukren yaw Abraham. But uong humni. Bet shalor. Hakapor ko ba mi klur ba ti uong kan mela ban nyaw ti klur persang nyaw ti Abraham o shalon la ban nyaw ti klur ti ublay uong katte jingbun ki klur katte ngan ay ya ki kun ya mela ni ki bayar pateng na me ngan ay katte hakum katangapor kajinglong brio, ladaday yang nga, yang i, inu, kawani, perkay sa ublay. Ilaw nong, try mera juk palat. Abraham te umuong rakam ta. Abraham, hapon anut wang, yes. Kajinglong brio jeng ilaw nong, try me juk palat, try, to keren siya se try. Ngau bom don kun me ong ai nga kat kate perkat 4 don kun ta kapor ngam don kun me ong ai nga kat kate ka Bible ka krenchai bu Abraham bu nget beli ong ai kate hapo don nur kruk nget 100% kata kata ke ba sum tanat bahai Abraham ka Bible ko ong Genesis kasal nang dekat ban riu and Abraham believed the Lord and the Lord counted him righteous kata kapan kendet yu bleru ba unde ubreu unget hanga solid 100% but kadi kata ken ka ba ublei u counted ani u nyau ba ni ulong u bahok mar ka jinget kicung alas sang yo ya kata ka jubab ke jonga babalik kan ublay u kaun la ni u ngai u sim u nyau ya Abraham bonlong u bahok balay ka jinglong smor ka jingai ka jong u blay wong gumta u pen isnan ki klur pen ida ki eru pen ida ka diang ka sit ka ni ka tay bala ban nyau u blay khamara rai ki countables wan rai ki uncountables ki bam la nyau hanrai wan la ka taru u ni u bre u ngai na lor bom padon khon udang ngai kata ka pen ki ublay ban ong ngate nga ong yau ni ba udai u bede ban long hok he is counted as righteous because of his faith. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can you clap with me? Tafila mathak ti nga. Katon long ban kham saat ka ti. Genesis katsan nyo. But hadin mo Abraham ula nget, ublay ula long overwhelmed. Ula ham long more personal. But more personal. Then the Lord told him, I am the Lord. De mga ublay jong mi, de mga ublay, upani tuon ati ublay. Upani tuon no ayaladi hakani kapor. Wang de mga ublay, de mga utray, ubawalam yami nang tinapo jakaki urjong ke kaldi, banra yami nang ti syaharan bat naharan hangni bat kani ke jaka secem kani ke jaka ngan ai yami ngan ai yaki bahyar pateng nami kani ke day ke jing lapan ki ka donut jong blay da ka jinget jong Abraham lapan ki ka donut jong blay ya ka donut jong Abraham bau blay ulong overwhelmed but u introduce sila di
ask the Lord kung utray bade mau barong responsible wanwan lam yo Abraham nang thi shani. Bottom line gini kay nang ni kani ka jing hikai ka ba kalong ka ba ngayal ni nga yo I hani kalong bottom line ka kren nga believe God 100%. Ngedyo blay sispa na ka sispa. What I lot kino kijing artatin ha kijing im kujongi. What I lot ngam tip na pling jongi kibadon ni kat nungut ba ublay ulak jukren. Kat nungut ke ba ublay ula jukular. Kat nungut ti lada na pling jongi ublay ula kren hakipor menere. Bat 4 jam ta kamlilay. Ngedbet 100%. Ngedbet. Balay nga ong ya kata na markaktin ublay kalong kumta. Ublay kwa banyo I. Bangingi dan nged sispa na kasispa. Kapor la noon le kata kadeh ka kitijong ublay kamlilay. Tama unsa le. Amen. Hallelujah. Kadan kabenta jong kaktin jong ublay kadba Abraham udang 4 dan kun 4 dan ti ublay ula akren ya ka future events. Uang kumni uang ki bayar pateng jong me. Kini ki bayar pateng jong me. Kumba saus pas nem an saring maraw yaki. Abraham 4 yo I ruem 4 tip Moses 4 tip ruem 4 tip Joshua ruem. Ublay ula dawara ya kata uang kumba saus pas nem kin sa ring maraw ban nang tangan salet ban plat yaki ngan kruwit pat yaki te kiba le ben yaki. Abraham try to put long. Oh yes Lord. Yes kapiang. Ngan salain ogum da. Namar ba ublay Ukraine ki future ya ka te ka laway ha ka je Ukraine bat Abraham pediang be kata. Te sontonat bat sohun ba Abraham ulong bakongo pat ubang nget ublay. To nang ta ka sakawipat ka bangi iyo Abraham kalong ka baar pa ka point kalong kini ki lesson from his faith. Nyaw pusan snem hado kendai snem long arpasau snem. Minus nganang plus nganang pala nang tangan umya. Nyaw pusan snem udan haran hakapor ba ublay uang hakandai snem udap uang asaay kun syai kata arpusau tuligi snem uyat da kakerteng Abram uday ubri uberuspa ubatro party mo biang kain baya bam jaya bam tiki brio ndala namar uday Abram sis khot te barok yawan ndala ewan la ya disha la bamja pai ki ong te ya ilok jong pi ting ai I se I kun engan sayo te try paramaki yang Abraham pada try paramaki ke kilaya kensyut ke kimnut ban ong hakmat tak paramaki syar kendong kata ikut Abraham yang lagi. Bob ni Abraham tu ya bet Abraham. Let jing tiet Abraham. Let ya jenis tai Abraham. Let sujud Abraham. Let diblang Abraham. Abraham kamu exalted father. Ukpa. Tambah expected boundon kun. Boundon kun. Di kei kebaca haka dendang kebakat pra dekat keba ningkong. The Lord appeared again to Abraham. Ini pet kat pra. The Lord appeared again to Abraham near the oak grove belonging to Mamre. Ta syai kata ngaku ban namarkani gede berkasara tinggal ku aban pai kendiat syaka kat nyu haka lenang ke ba kat nyu
Ka Bible ko ang kumniw, haba u Abraham uladap kanday snem, kanday snem, 99 years old. Ublay, umipa ho u bad uang I am El Shaddai, ngang di El Shaddai. To bat nang ta ula yakren, te uang ba, ublay uang ba, pet ngan penkelano ika kerteng jong me, naka Abram siya ka Abraham. Abram kadai exalted father, te hagani ka por mo dang dap kandai snem ublay uang kumni, uang mentangan penkelano ika kerteng jong me, naka Abram siya ka Abraham. Te Abraham pat kamut father of many. Ngamla ban mudur u Abraham hakni kapor udang kumnu. Boros katu tengalong upa balong balakentiu no exalted father. Toh abiang himo. Mentau ayu blay da kani ka jingkelai ka kerteng bat happen identify da kani. Kum ukpa jong kibabon many. Dia dah hadian sebut dari kendu next day sebut hadian boleh lapan kelah next day Abram what kau ingat Abram kau Abraham teki hang tu amat jauh teki kebiang kata kublai syadian berkibat dan kodi weru father of many. Pi kata kadai ke ibu Abraham haban yai. Kaba sngotan natpat kaba ngiyo ji kai ni kalong. Uyai u confess. Arbu sau tulis nem kubu Abraham. Hakas nem udap kandai katu kat nepor Abraham. Kasara dingkong kabdai kasarai ru ublay uang kabdai syu kasarai kandai ka kemi jong kibabon kan kerteng kasara ti hang ni u Abraham kadan ko dekat bakat nyau ke bak compare kan dia ko ang ciwara ni dan Abraham bow down to the ground kadi kat nyau Genesis. But he laughed to himself in disbelief. Namar balay hang ni uang ba, uang pin ngan ay kun ni me next year, ngan ay kun ni me. Tu Abraham hang ni kapor uang he laughed to himself in disbelief. How could I become a father at the age of 100? Namar ba udap kandai snem. Ublay uang ngan ay kun ni me next year means next year he'll be 100. Uang Abraham. He laughed in disbelief. Kumbat siya no, paras kata layo ki niki. Ki profesi la niki jia keren ban ublay, ki jia kendu ban ublay. Layo. Te menta ublay wang ngan ay no. Nang siya react. He laughed. Actually not in disbelief. Kum ka jilong beriyo dang kapor. O kum ta seblay. That's not you laugh like that. Mday mo with disbelief, tambah, naku, temo lalong, ganyo nga. Subo, for example, kung kani kayong pakidulan, ubri, utray, so kani kayong, batam len, nga ay na ipihikan niya. Kani, so laso, ban digest. Abraham lang kumtakin. 99 years old, blay, wangan ay, next year. She's past them. La seban long ukpa te kasara tinang ta kakat pra kalnang bakat pra kiwan laingut kini ki angel laingut Abraham ula ekot yaki ula wan lam ki sayeng ki keren hapor be keren kasara kadang terlihat ata hapo ki yeng jan namar ba upa terlihat ata uang kumni por ba kiwan maki laingut hakakat pra haka chapter 18 kiwan laingot Abraham yu inang tay ulit kadwud eki. Let's see kadon ke ka ba pelong yu ban kadwud ban ai bam. Wangan ai wan let's ali dei shangkai ngan pesat ki chat jong pi nang tangan ai bam pi rest.
Tikiru ki ong to. Ti kumta hi ka Bible ko ong haka kat pral nong ba u Abraham ulit ban jet ya wini lang brod ban shed wood u ong ya ka Sara to teliap atau wood tole wood bat nang ta u ai bam lagi u ai ka dai u ai ka dut u ai ka do ka bala shed rose ba kila ya bam bat ki ong. Next year kasara kan kaku. Kasara bapi try kadang terlihat atah ayo semua ke. Bar pronunciat himo kim nut bantur kisah naru. Ngap si. Ngan yo kun 90 years. Abraham she's past them. Try kam ong temen yo ko ong temen tu lah temen she's past them. Karkie kan. Kikiong. Why did Sarah laugh? Kedit, ngakam reke, you laugh. Poin kelong ni, hakasiti jong Polish Hebrew, la ong ba, Sarah believe God. Kamut baka Sarah aru ka nget ublay, ayo ublay ba kini kia flulang. Abraham uyo bun ki jingkren ublay ukren Abraham desi kala balong hakapor baka Sara ro kadon de kapor baka Sara ro kam don de ngamtip tambah aimo ublay ba kini ki couples ki flulang ki don kaju ka spirit ki flulang ayo ublay nam takani kalong yung sem kaba hakata ka jing bomyo kun namar ka jing bomyo kun ha ki por momen sha kalong ke ka balong bamlaan mudur. Bat hakum kata kapor hadien baki wan ong ba ublay un aikun ye pi pinlong ukpa jong ki babun te ka banga kwa wan ong hang ni kalong ba ka jing ya jong Abraham for haki arfu sau tuligis nem ban confess ya kadi ka kerteng jong Abraham bat hadien nang ta Abraham ka Sarah ka nikong kalong Sarai nang ta kalong Sarah kamdei ka jok, kamdei ka kamkai. Ban ya chani shatay ban ong ngadei ka kmi jong ki babun, ngadei kupa jong babun. Kamdei. Henry. Kilia ya kata. Daga jinget ka balong solid how blay. Bau blay ula kular. Unle. Lada yo i. Dep chatu. Tang ba arfu sau tuligis nem. Kilia. Ki confess me. Kanungan na pleng jongi ba blay ula kular. Ngisngau bang bah por bau blay udang keren, bang bah kapor bau blay keren lema jongnu. Lalu ngiyok ni profesi bang bah. Kapoin kalong ba dan pleng jongi pat kejinget ke jongi arpusau minit kasne jano nang ta. Hakapor ka bau blay ukren lada pidon bat ki intercessor remhur ani bang tangba ublay umpat kwa ya ka jingget bantes ka je jopi hakapor mo pidon bat ki intercessors ap na fila ya sabar ni kamsa jangan ni intercessor when you are alone hakapor pidon marway hayeng hakapor antes hato kadang don ka jingget pun sin ka ibang isyam kalong 24 minutes bakhrut ba after that 24 hours la pejak Nai ong 24 months, nakut sendan. Uni ubreu jong ublay, arpo sau teligis nem. Still Abraham. Pi kini ka kentien Abraham ngila pronounce kunta ke Abraham, H-A-M, ham. Henry, abau ublay Ukren, ong raham, Henry, it's the breath of God. Abraham, wan ka bread kanikas ka mitsim ka jong utray ka rung hapo Abraham at ka pelong yu Abraham un seso ya ka Sarah ka kpo jong ka ba u Abraham hakni ka por ula shim ba ka kpo jong ka kamlong syute andre haka por ba blay u change ka teng ngiting yung Abraham re Abram that spirit of God penim ya kata ka met ke jong ka penim ya ka met jong Sarah. That is why she can conceive.
next year. Amen. Dan kamar aji takti kita. Hallelujah. Ni syakri ya ublay ubah ni ong God of the impossibilities. Pingat ya kata. Nakli jengkli tambah, it seems the call is getting to you. Pingat pangimani ya ublay jong ki bamla ban mudur ublay jong ki impossibilities. Some of you are not that confident. Okay, God will give you the grace and faith. No? You don't come but long 100% long yes. Namar balay. Out of nothing. Lay ula banwanra. Pelong bay. Out of nothing. Ya kata nga different subject pat tambah kedan ka boy ka wakti no beli ong out of nothing he brings into being. Out of nothing. Tadang ikren science ni mangihang ni. Ngiong kapertay kasdang na planet sedang na Big Bang. Big Bang wana sakut. Scientist sakut tangata umlasyu. But God out of nothing. He spoke and it happened. Ukren lalong. Nakata ngi aingo iblay nga sobat ong ba ngilong privilege ban money ban syakri ublay. Ublay ubang ngila ban hope ban kermen. Who is the most dangerous person on this planet Earth? Not terrorists. Is a person who brio bom donchu kecingkermen. Ngiat yiem haka percaya ke ba bon ki jing bon ki kei dan kapor you lose hope. But ubriu ba lose na ika hope ba do na ika jingkermen tau de ubriu ba ula ban le kei ula ban peniap cuy la peniap ila di ula ban le kum tu ngipat kat kumba ngiyat haka jing Kristan ke jinget jungi ublay ba udonu Jisu ka hope jungi kalong be how Jisu namar ta daw ngilong kumni ni piang kumno nangaso kumta elas kumba kemudian rei ba udonu Jisu pati udonu ublay pati na kata daw ayu ublay nasuhun ba ti kata kadika so Abraham bat ka Sarah ki confess bat ka confession jo ki kalong positive ka Bible upol le batay susu upol ha ka siti jong us kinong room batay susu wang ba pitip ne em ba ka jinget jong Abraham kam sim la long tolat did not weaken am sim la long tolat wat lada uladap shispa snem ula sim ya dia ba hakamet tila yab la good as dead nan ni Yesu but still kajingit jong kumat siya uno kadan kabentali ka po angom ni don show ya kata kay ban kermen sa Abraham la payado kata stage what is there to hope kay bat pan hope Sarah 90 years nga she's past them yahit na ka confession positive okay nga ngit ublay tang ba good as dead unda di issue don hope ba hope handray udang hope kata kadai ke ay ba upol ubatay uang ba hakapor ba sungtu ba dan hope shu handray ay ba ja hope unget di den marta kadaw ken ublay kop hiban ong kumangi bang kop hiba ublay unong ba he is a man of faith ba ya ka jingit jong namar ka jingit jong me nga ong you are righteous but ngani tu ipila ladangi ring silent nang ni na ba ublay ong righteous yo nong bahamangi tambah to kata different subject namar haka sitijong Paul si Galatia ubatay biang kumno bang iyo nong nakani kay Abraham ulong to kata next point or next subject tambah kay bang ako abanong ba Abraham watlada kajingit jong kalong gaba
kuman ong no upen klanya ke jinget jeng u wat lada ka met jeng u kamlong syuru ten nang ta next point kalong ba upol ong gumne haka sti jeng pol skinong room saul nong dkhot ka ba khat pra hadu arpu ar ngachim dkhot bakhat ka dkhot ka ba arpu ong gumne upol batais phang Abram ong ba he never waver in believing God's promise shimla waver shimla artatin la ni khi jingmut shimla artatin ni khi jingmut kabamut pa ka jingit jong u Abram kalong so strong dikata kumut ndai tang kata ka Bible ko ong in fact upolwong hakajing sisa ka jingit jong u kanang kam kraw kanang kam klan mano na preng jongi ngila ban identify kum Abram hakaba la dolut ke la long dumlut ke dani isu dani kata kaban kermenu dan kalat ban kermenu in spite of that Abram ju waver ki ndai tang wa taru ba u ka jingit jongo nang ham klan penban kiwi kindi some flicker of hope ti to nang ham klan dei ha u ndon hire ko mita i plia ban ong ban nge ndai ka jingit jongo ka nang klan penban but saka dukan ka bar huwei leu pol ong he was fully convinced ulada nge palat banyak kumancho no sispa iwei persen he was fully convinced that God is going to do whatever he promised ba ublay unlebe ya ke ka ba ublay unlebe na markata ka daw ka aimen sim yangi kat nungut na pleng jongi ngiyo iba kalong kumta don na pleng jongi ngi don ki projects let's see ublay laya lamingin le project tang ba ka follow project jongi siteng leti ka follow ni sumba mdan Yesu lakut kat nungut na pleng jongi ban ong nget beti bula ong ti ban le na project ngan nget bet very difficult ban pull yourself up aingo iblay udon Abraham bangin pai bangin ong wat lada don Yesu ban kermen du nginang yai kermen ublay wat lada long kumnu kamet dan kibapang lapang la tarai kho kuman siono la telat kuman siong na ka jinglong briu mo ngar ka ju hi entang shu bayong kli entang shu athia nei la so kuman yap no aprkhat iki kun gila no perkai lo kunu ngilong quick haban perkhat ka jingyap te ubal lapang la swai la dot leliti tamut chu abu jingyap kat nungut pat uban na kata ka position ban ong nganget de jublay bon pungkia telada na pleng jongi ngilong kum kita ngan ong ublay u promise ya ka health ublay u promise ya ka jingkot jingkya ublay u promise ule shim yom sim nak ni ba wat ladang imdan ko ho ngin ho bat ndai tang ta ngin long fully convinced panginda 100% banginda nget 100% banginda so to ba ublay to ublay ule all right lapoisha ultimate ba borok ngitip ba ublay u ong utes ya u Abraham kele ban nya ya u Isaac Abraham ong no ong blay la baklani la baklani blay mi ong kum no to ong biak sisien Abraham ong ta wong tak sisien u blay Abraham diknya no Isaac kenya means what simple keduan katari dum ya kata diknya ndan redak mugoi pat ndan res dung kai situ mo dunakti mo ndan kata kiliknya ya u sa ani ya u kun la jong ba ye ba yo hakapor badang lap sispas nem you din I know
beli ta ong biak Bramor ta beli ong nya to ya sak che tu kada lum tu gidiang pet don kse nem ai kse ba he am di berit ba pa se vin lai wa ngili knya gen chau beli Jehovah gen sai ha tu lum mo ya te ha tu lum ngini ya tanga fish pang oi ai sak ru aga jing ko ngo yu to bi ong ipa te ya le ndala pe ha jan ala ya te ba ka duhan ipa ngamut kli mut badong pa se ka jing knya pa se ulang knya pa ipa hamar kata pun ipa pa badam But ndai tangkat taru, ndai basute, pai uhapan fu si kendiat marula, sispasem, Isaac uhe, saya buat tu tadi, baik, kumtu, abre, le suki tur, le jai re, baik kumtu, ta kapen i, jinget kebalong sispa batong ba, ngan peniap dukun, ublei penim no. Haka jingmut jong Abraham, haka jing perkat jong Abraham, haka dono jong Abraham, dan jing artatien ba ublei unle akum ta dia. Nakata daw kamnele nga, wut iken, baknang bo ukun unum suspek kiki wut bet tu. Tangba haka por ublei tu ublei ki. Wut ubri maknaru. Abraham absha. Balai pat terai. Pecah itu bahasa akut. Oh, taiken. Oh, mata tak langsung tu. Hang tahi. Spirit to spirit ki connect na. Oh, to. To kon hiar na. Isak langsung tu. Ditambah ka point kelong kat nungut na pling jong ki bangin nget 100%. Bah ka Bible ko ang ni. Hebrew kadwel non khot bakat kendai. Abraham reasoned that if Isaac died, God is able to bring him back again. Hallelujah. Kanwe karkandai Hebrew. U new ber thought Hebrew, u thought shaki Jew, thought shaki ma kibatip hai ke jingja. Lada Abraham wang ngan peniap yu kon nganget bahadim mga peniap bring peniam. So great is his faith. Tinang taka daw kaaiman sim yangi ba let us not doubt God. Nginom ya artaten ya ublay ubang syakri. Ngiro ya mani ya ublay ki praise and worship ki oh kila ya kentu kila ya ong tongine ruai tongine yang tongine tapti bangin mani ngin syakri ya no dan kapor ngi ong to penya kasat oh to mani ya utau ublay Jehovah ublay uba kraw ublay uba kular pan ublay uban le da umle pat kumno jingli ada umle pat kumno mlei kasiti jong pol si Hebrew Shau Paul ngi au Shau Paul la ban de nok thod we tam le kasiti Hebrew khatway hall of fame of faithful kidan nap lenjong ki lock ki ba ulok ula sha od kurat kiru ki expect ba ulok unsa ublay unsa penim tamba ublay kham penim kataro ki ang mlei mar will meet ngin ya kendu abneng ke kabomut ba doesn't matter kata ka jingit jengi ke long solidly 100% wala long kumno bay dem God is God play long play ai ngoi ublay bang ngingi syakri ublay walong kumta ublay uba kular ublay uban pendet ublay uba naka ke ka bomdon upelong namta jonga jongi hallelujah nalajan kut personally kabak ham jam shishu hake jingim jongi
Ani shimet la ngi pej pat sai ko wi benta ka lesson ka long kumni meneng ala ong haka khatwi lonong de khot ka balai fu ar jong ka kitab Genesis ka Bible ka ong and Terah was 205 years and he died in Haran. Ini ya. Ya kenal kita? Kenal nem? But immediately haka lenong ka khat ar de khot baningkong God spoke to Abraham. God appeared to Abraham. Kabamut kumni. Kadon kam bun yap shau Terah. In hindi tu mendai tamu Terah palat mah. Tamu habaniap. Namar ba something is there kaba block. Ya ublay ban le AA. Something is there. That person has to go first. Kumbalong u Isaiah but Uzziah. Ya sering bahakerteng Isaiah. Sering bah. Tang bah hakmat ublay, there is no confusion. In the day that Uzziah died, I see. Kabamut iu kani ka keren yangi. Something kaba ublay ukwa banle ye ka jingim jingi. Don ke kaba haban yap. Kala bandai ka unforgiveness. Kaba ublay ukwa ban kurku ye pi ukwa ban ai pi. For example, ladapang kato ka jingpang kadaw kalong ba batsa. Don ka jing bat nuot ino bishni ipihun ni kataken ke mo bangam lang no. Pang. When that thing is kumansi ong no onda lama Shubo ladadan menum penjengi bisni lani isi lani ngibu nut ino kata kajing bunut jengi kahapan. Hallelujah. In the day that King Uzziah died, then I see the Lord. Then Terah uyam play what he found in Yahoo. Hallelujah. Amen. So tangat bahay kani. Kata kamod ba kanong personal hangi. Doon kay ka ba habaniyap. Haka jingim ko jingi. Kahabaniyap kamaladi. Kahabaniyap kajing sorong. Kahabaniyap. Lemkum ta. Wat kami lanti kay ba krano ublay. Ublay unlebek. Tabas something has to die. And that thing kalong ka ba block. Yaka flow. Yaka ka ba ublay ukwa banle haka jingim jingi. Amen. Mendengar apuli sepang u kajinya separate kajinya kelat lok jeng u Abraham bat u Lot. Dene hadin ba u Abraham ka klemat ka ba u Lot laklat bat u Abraham u blei uang kemiya lagi kemat pet kita ingan ai kabamut ba there must be a separation. Pet bah kajing im gajongi pet bah ala dia. Don ke bang ngilai khle aja ketung belat. Don ke bentak ngila compromise. Don ke bentak ke ba kami hab ublay. Kata ngihaban separate no. Ngihaban ya klam lok no. Ngihaban ya no. Kenang ba ublay un pen pau ki. Namar na pleng jengi ublay ukwa ban lebe. Ukwa ban ai bet ki vision. Ukwa ban ai bet ya ki revelation. Ukwa ban ai bet. Ukwa ban ai. Tambah kata kaba blok kadan hapok kajing im kejongi. Ya kata kaba ningkong kaba haban yap kan haban yap. Kanu kaba long kamtam lay namar utera ude kupa. Authority hi halor Abraham kat baudang don kumtu tit Abraham lo syak surprise. Nakta daw marsen yap arspa sans nem uyap utera ublay Ukraine Abraham. Hadian balaya layaya bah ulot bat Abraham ulot uang yo Abraham pet pi te labun pelak niki ya kulman pakadu to ya kelat no
ndala ikhlat ublei usong Abraham. Bet. Kamu anything ka belong to my. Amen. Last before I take my leave, my seat, mo ngan puli ngan penkut dah kani. Ikani kadai kabangitip baro. Hebrew kadway khot ban riu. Kanungun ngi kuat bersubai blai torakti. Ngarongan ra artli. Toh. Kani kadika secret. But without faith, it is impossible to please Him. Klaim ke jengek, amla ban pensobha ya ublay. Sa sisian, klaim ke jengek, ngimla ban pensobha ya ublay. Nomor uta ubawan ha ublay uday ban ngej ba ulang ublay udan ublay uday ublay. Number 1. Uta uba duai sya ublay. Uday ban ngej ba uduai ya ublay. Uba im, uba don, uba long, uba le. But umday na kata, but uta ublay uba ngingi duai uday uta uba ainong lani uba reward, lani uba ainong, lani uba ay yang ngi lada ngi wad ya u dakadokno baro kaktin pareng koong diligently seek Him. Kat nungut na pring jungi ngiya diligently seek Him. Dan na pring jungi ngilong umta. We might search Him, we might seek Him. But this word, this adjective mo, diligently. Dan ngile kumta kamut ublay uong bet hang ni ngadon. I am here. I am here. Ke don ban kren. Ke kwa. I will do it. Nakam da jongpi. Anle. Hallelujah. Tong kwa sya bangan chong. Makwa ban banya duai. Mak diam. Pat kadi jing duai kalong dia. Dan na pleng jongi ngi dan kita ki ba ha ka jing im jongi ka ba ublei la kren. Benar eh. Menta kumat chauna la through sands of time mo la ja no. Kata ka jing kren jong ublei ru la melen no. Dan ni. Lada ngilang long hakum kata ka point hakum kata ka position ngini duai menta ublei. Unpen ke imbiang ya kata. Ke ba ula kularia pi, ke ba ula kularia nga, ke ba ula kularia ngi ublei unle. Ublei uong ngaken ngalong ublei. Uban le ke ba thamai ya ke jingem ku jong pi. Ngaken ngalong ublei. Uban jubab ya ki ba pi kli, ba pi kwa ngan ai ya kata. Tang lada. Ninget. Khat wil nong, khat ban riu. But without faith, it is impossible to please Him. Nray daka jingit pat, we can please God. Amen. Tangin siyam sipor ngini duai, mo ngini duai bat nangta ngan sa IT no hai pasudani. Kupang iwan akma jome troy. Ablay ngi aingu me troy. Me long ublay. You are a true God. You are a real God. Melong blay basisha. Melong blay bathala thalen. Andre melong blay basisha. Melong blay uba sinchar ya ka bneng ya ka pertai. Melong blay uba sinchar ya ki mensem. Kupa ba kodor. Aingo ime nam takak tin ba ko jong me ka ba me mela ayangi. Bangin pai biang iki dono jengi, ngin pai biang iki khamat jengi, ngin pai biang ya ka jingit ka jengi ka bangingi nget. Ngin pai biang si me try. Ladang ila tolot try. Per klan ma me try. I men sim biang i try. Bangin pai biang si me try. Mela kren, mela ayang i prophecies. Mela ayang i try. Mela kren ya ki bor berem. Try ablay. Nginget ime. Ngishanya ime. Ba me men pen urlong biang. Ba me men pen wan long biang. Ya ki ba me mela kren. Kan long din go try. Om dan ka way pat king ko try, ka banum long king ko try. Kupa ba kodor, nginget me try. Ishani ame try.
Ablay ngi kerkuru ime na marba. Ngi yo ayakani ke kabu. Berkalat bangin shania hame king go try. You are a true God. You are a real God. You are a God who can hear us when we pray. Melong blay bangi yo snow. Mi yo snow habangi dwai shimi. Ngi od ngi nam jami. Habangi od akapor menmid. Habangi od akapor beshitom. Hapor ngi od atry. Habam don borshu try. Miyos ngaw yang itry. Kupaba kodor. Shimame sasisen pat yang iwe-iwe. Shimame kta mame try. Ablay. Ay ba kata ka jinkerman ka jingi kan long pura. Hakmat hame king go try. Kupaba kodor. Not in anything try. Ablay. You are a God. You are a true God. Kublay shibon kupa. Thank you, Lord, for this message, Lord. Kublay shibon kupa. Thank you, Lord, that you uplift again, Lord. Eki faith, eki jinget ki jingi try. Kublay shibon try ba menapan pau ba you are a true God. Menapan pau try ablay. Ablay not necessary for you to do it, but you did it, Lord. A try ablay. Kublay shibon try. For my sake, for our sake, Lord. You did it, oh Lord. Thank you, Lord. Kublay shibon try nam tau Jesus Christ ba me ay singi try. Ban yap try ablay. Haka por bangilong ginang pop try me yap ya plinam ta jongi try. Kublay shibon try. Ban build up pat ingi say sien try. Kupa bakodo. Kam mensim jongi ka try. Bangi perkhat try ke iba mimile try. When we are yet sinners, habangilong kita kinong pop try. Me yap yangi try. Kublay shibon try. Ablay yarap ingi banginang shania tuli shishu ame try. Yarap ingi try. Ablay increase of faith kumo ongki senrahan try. Increase and strengthen of faith. Kaburam mo lang siya try. Mentas mo chukun. Amen. Tangilay banyang lang na ko po. Hallelujah. Trailah kereningi ini kesengi. Amen. Net skem nak download ke bahas ngawrit, kemajung try, ke bangi layu ngawung in le ka. Amen. Hallelujah. Net kumanch pengmai pi bagan yang tayo ke banwan kesengi ublay ke banwan ke deka combined service ngene ya. Kendu lang bat ki Hindi section sini ke jaka ang ni. Tangli ban pasyo try ni ko por lada kumbala ong mentan. Net skem baron penjungi ngila panma o try. Gila penyap kita, kiba di ben penyap makijim jongi. Ingat skem try la jong benta. Hangi kibri long ka bamla andre ublay long ka bala baro. Amen. Toy ni wai no ni kapor. Try blay ko panjing ba nang iwan ka man jong me. Aingo me ka try, me krening ek try ni gaski. Ai ka boro try bingila ban le. Ikai ko makren po donut jungi ke try melabu ke try ablay jong try ban apleng jungi we barok menta. Me bu ke try ka jinget ke try ablay jong try lada me ong ke try walai long I tangkat I sembai tersu try ndai. Ilong I jinget I ban he ban san ke try ablay jong try. Long I klan bodon bor ke try wat I ulum ba try ban pen kan ria try. Try I wan akhmat jumen ke por. Aingo me ke try nam takani kasingi ka try nam takai ko makrani ka try kerkhu try bana try longi ngala sem jingi ka try ble jong try kerkhu I ka try ble jong try kam tam ka try jing pen pau ka try ki bun ka try ble jing pen shai able jong try ki jing pen so thu ka jong ka try ki ba kham bun ka try ble jong try long ka jing kerkhu sa ka balang borok ko ka try ai ngui me ai ka borom borok si me try pla yu pa lang jong me try ki ka jaka ni ka por ka try bangin mi na ni ka jaka ka try ai bây giờ ba chúng mình play kupa, cái gì ai chúng mình try Jesus, cái gì mình bor mình xem một khối, ai bây giờ baro cái non cắt bắt nghi, cái bắt đầu cái jaka mình ta bắt kiri khối cái đang salong satla cái bát thầy, khát cái part cái tiếng cái mình Jesus, nado mình ta bắt bom bom juga ru, Amen, 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 Hallelujah.